هەمومان زانین کە کورد لە ڕۆژئاوا داستانێکی گەورەی تۆمار کرد و سەرنجی جیهانی بۆ لای خۆی ڕاکێشاوە کە میشە کورد هەر چوار پارچی کوردستان کاتێک زوڵمی لێکرێت ینی بوونی خۆی پیشان دەدات، هێزی خۆی و قارمانێتی خۆی نیشان دەدات. داستانەکەی ئەم جارەی کوردانی سووریا چ پەیامێکی تیا بوو؟ بله فێشی ئەز سلاوێ گیانێ وان شەروانن یەنکو ژیانە خۆش دەستان بەرخەدانیەکە بێ هەمپا بێ سینۆر لە هەمبەر حکوومەتە داعشیە ئاکوونها ڕەواتیە خوا گرتیە لە شامێ ببەرچاوێ و پشتەوانیە هەمی دەولەتن خودی باندۆر لێم ئیرۆ ئەv بەرخەدانیە یاکۆ هاتە پێکانین و دەنگدا و هەر کەسی چاوێ و کەمیرایە گەلک ئەم بێژن جواتن سڤیل و ڕێخستن وێ چل وەلێت و چل دەربا هەمی ڕەحنی دانە سەرێ بەرخەدانیە و بێدەنگیە ئالیەن یەنکۆ هەفپەیمانان بڤێ حکوومەتە جیهادیسترا ئیمزە کردبوون ئەv دڕوتیە وان خویا بوو لێ تشتێ ئەم دکارن ببێژن ڕەوشە پشتی vê bûyerê piştî ev berxwedaniya û berî wê wê ji hevdû cuda be. Niha Kurd ketna rûlekê dî karin bi rengekî xortir bi zimanekî xort bi vê hikûmetê re danûstandirê bikin. Êdî nema xuya bû pêş gelek kesan ku nema ew bawerî di navbera Kurda yan di navbera kêm netewan û vê hikûmetê tê nexwasin piştîvan tawanin ku pêş çavê cîhanê hate kirin. Avêtina şervaneke jin ku heta dawî fişek heta dawî berxwedaniyek bê pampa birêve biribû ew rismê wê wêneya a ku her kes dît ji qatê jûr ve hate avêtin ev jî xuyakirin dide berz dike û ev danûstandin an têkelbûn di navbera Kurda û kêmnetewan gel vê hikûmetê qet çê nabe. Ji ber wê jî di rûtiya cîhanê ji alîkê hate xuyakirin bi taybet ew dewletin mezin û ji aliyekê din jî hat naskirin îro pirsgêka Kurdî yan kêşeya Kurdî li Rojavayê Kurdistanê kete qonaxeke nû qonaxeke dewletbûnê. Ji ber wê jî pêdiviya ser me ku em li gel hêzin xwe bin li gel Hêza Sûriya Demokrat bin biryarê rêveberiyê bin hevpeymana yekûneyê ser hevdû kirin em wek millet wek welatî pê pabend bin û nekebin qonaxa reşbîniyê an em bêjin bêbaweriyê nexin ئەگەر گوێ بیستی من بێ دواتر دێنەوە سەر ئەو باسە بەڵام من ئەمەوێ ینی بپرسم بۆچی کاردانەوەی ینی لایەنە نێودەوڵەتیەکان ئەوانەی کە ئیدیعای مافی مرۆڤەکەن بۆچی لاواز ئەبینرا بۆ هەڵوێستێکی لەو جۆرەیان نەبوو کە جێی سەرنج بێ یان بەپێی پێویست بێت ئەو پشتوانیە سعودیە قەتەر دەولەتên kendavê û herwiha Tirkiye yan em bêjin hêmana herî sereke û neyînî di vê bûyerê da ew hîşt ku dewletin mezdin jî bêdeng bin yani ev hevhatina em bêjin di navbera bê hikûmetê û İsraîlê ku hemî erdê Sûriye em bêjin imza kiribû ser tiştê ku İsraîl dixwast ev jî hîşt ku çavê hin dewletan werê girtin ji van bûyerên ku hatine yan van şerê ku di navbera asayîşê û hikûmeta Sûriye û hatibû xuyakirin ku xwast hikûmeta Sûriye li serkeftinekê bigere serkeftinekê pê ku ji alîgirên xwe razî bike خواست به نشان بده که هر توش تمام پرسپیک و ما و کشه‌ی ما تک دوی ولاتی هسته نمانا کردا نمانا استاتوا کردا او تیواتای کوه توی بربر گشپیدانه وره او صابه آخافتنه دخوازه سری
آلیگرین خوا دابره لی تشتی هری گرین دوی بویاریده ها تا ناس کرن کو ایرو گلک آلین سوری وکا خريستيان وكا علوي وكا درزي هالوستوان بون بهفدرا الجال كردا بون يك جبو بيشروجا سوريا جبو سوريا نكبة دقوناخ كطارية دا نبا أفغانستان كانوا جبر هولن هن دولتان هنا كو سيستمك ناوندي بونك تنگ نجات پرست جاره کردن ساز بکن لسوریه لی او هوایا بو هرتنه یا بلز تیکرن وکن دبینن شورش و خواپشاندان لی ایران لروجلات کردستان هر پیش بر و قناخ کنود چه هر و هاجی اب خواپشاندان جی و نیز بالو باکوی کردستان بیکرن کرد ایرو کتنه دو قناخ کنو سال 2026 براستی و سال گوهرتنن لزگیم به یا کو دست پیکا و ساله دست پیکر بله ام ده آلیه که دا ده شیخ مقصود اشرفیه دا ام هنه که ام گله کی دلگرام بون به وان بویران و مبا هر دو تاخن کردی اش دست دا لی ام بیجن جسدما تشارک هرمی آسرکه دستوردان ترکیه راست شروع برنگه نزدی پیشتوانی او اجوان گروپارا او هشت کو او هر دو تاخ جیجی هلوشه جدست ما درکبه او دربونا و هر دو تاخوان جی هریما اکو امبیجن باکر روجلات سوری او جیجی بو صدمه که بینگهین کو او هر دو تاخ به حسان کتن دسته دان گروپن تروریست گروپن یه نام قادکن حکومت سوریه اجی بخواد عشیه نونه یکو سوریه بر و قناخ کتاری دبن باشە کاگرێبەر باس لە گواستنەوەی هێزەکانی هەسەدە دەکرێت بۆ ڕۆژهەڵاتی فورات ینی پێ دوایە ئەمە ڕەوەدات بله يعني إيرو أمبيجن تشتين كوكي أمبيجن لهذا طاقان شيبون ويتشي نبل روشلات فريد أمبيجن الروشة با جدايا لوي داري هيزك ريخستنكري هيا لوي داري هبونا باراغين أمريكي هنا روشة ويت هم جدايا أو هر دو طاق أمبيجن جبر كو دور بون دوري هرما ريبريا خسر بون دور پیشگیری بون او بو چند سال افتا هر دو تا دور پیشگیرن جورین گروپن سر و سیستما بره و سر و سیستما نو یا جهادیست یعنی روشا هر دو تا خان جدایه و جواز امرو ام نکارن ببیجن لی او هولدان بریا مدیه و بین بردوام کرن و کم بیجن شرک هایبت هولدان کو او گروپن بسروبر بری خوابتنا آلیه روشلات فرید یا بخوازن هن ایلن سر و حکومت جولانی کو بخوازن هن پرسکریک یا هن شرن جارجارنا هن شر رو بده لنا او شر هانی ولو ام که ببیجن وکا شیوه اپراسیونی اجبر افتشتا نها دوی رو جاویدا نایک کرن نایک قبول کرن آلیه امریکا این تو لامپا کس بربوی نه لی دیواتایجی دوی ام ج وکا گل وکا ریبریب هفدورا یک هلوسه دابن و ام آمده بن ج چه سیناریوی که دبکو ببه جوار پر جاران ام گلک تشت لگور داهاتا ام دبیجن لی بریارن سیاسیین پاش پرده پرجار تشتکی دن رو دادن برواجی شروعین سیاست مدار. والله کاغربر پیش لقسکانتا برز داماجت با کرد باس لکمایتی کان کرد که پیما بیوت هاو هلوینس بون لگل کردکان لسوریا پیدوای زمان هی بوی کجاری کی ترتاوانی لم جور برانبر هم با کردکان هم با کمایتی کانی سوریا دوباره نبیتوا
بگومان که هولدان حکومت سوریه او گروپ به سربوی و به تایبت یک گریدای به ترکیه و با این که موچه خواه حتی روژ ترکیه واردگره و ترکیه بریا و دستوردانه دیگه یعنی خوازه هبون خواه بگومان و او هولدان بردوام بکن هر دم و دم و چب آلیه سویده از نه بگومانم که او بویار جاره کردن آلیه سویده بیجه بقا و مجبر که اسرائیل کیلک درزیان اسرائیل قد رینادن که تبتش و چونه که سر و سویده بلیج آلیه بیجن آلیه علویان آلیه سهی تارو جایی رو هین تو هی توان لشکرینه از باورم و گلک خو پیشاندان جو آلیه براوه چه ببن و هم بردوام ببن لی و تا بگه یعنی بیجن آستا سیاسی زیادتر در باس نکه جبر کتب هیزه که سربازی نینه روی داره که بیجن بلگریه خواه بکن لی هولدانن که بیجن پارچبونه یا ناکوکی بهتر گرد کردن آلیه روشلات فرید او هولدان وی بردوام با جبر ویجی دبه ریبریه خوصر هر تن بیجن تدبیرن بلزیان پیلانن خواه آماده بکه تیک برنا وان پیلانن یین دخوازن تبلیغیه بیجن لآلیه روشلات فرید چکن به تایبتی در این کوتیدا پیکاته عرب زیده تره. بله کاغر برچیت هی بو او اراده به هزی که گلی کرد لهر چهار پارچه کردستان هیتی یعنی که او تال سوریای بینین وقت بیشتر ماجم فکرد یعنی ام داستانا سرنجی جهان بولای خوی را کشه آیا یعنی کرد هند ظلمی لکرا و که هند یعنی سوره لسروی ما فکانی خوی که ما فی بنراتی خویتی بدست بینه. بله ایرو لسر ریخستن جواقع سیویل و مافناسی الکک مزن هیا وان بن پیکرن ین در مافی کردال چه دری با تیکرن دیکومنت کن بلگاد کن و جه ریخستن مافناسی جواقع نابنتوی به بریاوی ام بیجن مجول دکن یان دخنه روژه ام بهیوینا کو اب سازین مافناسی جواقع سیویل آلیه مافناسی تفگره که خورد لویداره لدیاسپورا لأوروپا بمشینه بگومان که هلوستا کردا دوی بویارا داوی یا لکو شیخ مقصود اشرفی قومی هلوستا که ارینی باش ارینی هاتا اشکره کرن لآلیه اکران کردی که همی به آوایا که بلیکو پیک بحثا به بویاره کرن به بویاره پنال رومال کرن اوی کاش جیه ریزه و سپاسداریه هیچ کجوات و رایا کردی کولانا کردی ببایک بسایا اول هفاتنا کردی یه سر هر چهار پارچه کردستان اجماعی خواستن که ام وکه جواک وکه ولاتی وکه ریخستن جواک سیویل به هفدورا لگل ریخستن سیاسی به هفدورا پیمانه که استراتژیک آوا بکن تا کو کاربن و امبیشن و لباتا گرسایی و تفگرا گرسایی لکولانی چل هندری ولی چل دروا هرتم بردوام قایمتر ببه خورتر ببه براستی سبروجا کردی و سبروجا گشنیم به تاوی کوان برخدانین گین تینه کرن بگومان بخواست سرکفتنه که مورالی دناورو کویده هیا سرکفتن نه او سرکفتن کومروف عرده دست خواب خینه بهتر او سرکفتن دما کومروف لسر هلوست خوا زارزاریه دیگه لپی تکوشر خود که به ریوبرن خوا امبیجن باور دبه او یکاش جی نیشان سرکفتنه لجبو ما کردایی رو گرینگه که ام به هفدورا بخبتن لحمی سنگران همو آلیان جبو مافی خواهش و مافی گلی کرد لحمو آلیان کردستانی ایرو هم بیشن و پیشاندان لروجرات کردستانی تیکرین هر و هاوی نیزک دم لباکوی کردستانی گر ببه ام دل سردمه که نودانه سال 2026 سال سرکفتنه به سال یک ریزیه به سال کردستان که آزاد به
کو قریبا کرد تداره حتی بگرن و او سیستم او حزب نجات پرستیجی ای کو دولت ترکیه هرود مشینه و زیان خواه بگرلی او دولت بهبونا وين نما بپجراندن او دولت به هشمندی خواه بزازاری خواه و هشمندی هر و هر بده پیش و زیانه نتنه بده ترکیه لی و بده دورن گریندای به روجهات نوین وکا ایرانی و هر وها پرسپیکا دنابرا باشور کردستان و عراقی جوی هر و هر گرتر ببه بله بداوی ایرو بریارک هیا بگو هاتنا نقشه روجهات نوین و کرتی دا نبی پار بن وکا هر جاران و هێمانەکە سەرەکە بن پێواژووە گوهرتنی. بەڵێ پێم خۆشە گەشتبینیت لە بۆچوونەکانت هیوادارین ئینشاءڵڵا هەمومان وەکو هەر تاکێکی کورد لە هەر شوێنێکی جیهان ینی ئەو ئاواتەمان هەیە کە کورد دەوڵەتی خۆی هەبێ و بە مافەڕەواکانی خۆی بگات کاگڕێبەر لە قسەکان تا گەشتبینیت ئەمەم پێخۆشە و باست لەوە کرد کە ئەم شەڕێکی ئابر نییە و ینی کورد لە سووریا پێش شەڕەکە و دوای شەڕەکە گۆڕانکاری دروستە بێتیایە و ئەو قوربانی دانانی کە دراوە لە سووریادا لەلایەن شەڕبانەکانەوە ینی هەروە ناڕوات بە فیرۆ ناڕوات و دڵێن کە نەتیجەیە بێت بەس من ئەمەوێ فۆکس بخەینە سەر هەڵوێستی کورد لە هەر چوار پارچی کوردستان بەتایبەت ئەوان کوردانی سووریا و لە هەر چوار پارچی کوردستان پێویستە ینی بۆ ساڵی 2026 هەڵوێستیان چی بێت ینی هەنگاوەکانیان چی بێت ئەگەر نەخشەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستیش بگۆڕێت وەکۆی بەڕێزت باست کرد کە زۆرینەی بۆچوونەکان لەسەرەوەی کە لە ساڵحی کووردا پێویستە چەند بەجددی و بەوردی هەنگاو بنێن بۆ ئەم باسە. بەێ نەها بێژن لە ڕۆژئاوای کوردستانی وەکتی نمونە ئێرۆ هێزێک هەیە ناوێ هێزە سووریە دەموکراتە یەک و هەمی دەنگن زانستاری یە عیلمانی پێ باوار دەبن ji ber vayê Kurda îro gelek pêkhate hene berjewendiyên wan bi Kurda re yekin hebûna xwe di hebûna vê serweriyê vê statuya Kurdî ya hebûna Hesedê dibînin divê em bergiriyê li statuwa xwe destkeftiyên êk û bixwîna şehîdin Kurdistanê hatine kirin em pê werne girêdan û hewla xwe bidin û çalakiyên xwe li hemû wara da aktîv bikin. îro em bêjin Rojavayê Kurdistanê gihaya qonaxeke herî baş bi piştevaniya Başûrê Kurdistanê bi ew hemahengiya di navbera her du parçeyên azad ew dihêle ku helwestek me naskirî û berz hebe دوارê danûstandinên di navbera hikûmeta Şamê û Hesedê wekem bên ji aliyekî din hewldana partiyên li Bakurê Kurdistanê piştgiriya wan ji proseya aştiyê tevî ku ew prose car ne gelek car radweste û em bêjin aliyên yên dewleta Kurd Tirkiye naxwaze ev prose berdewam bibe di baweriya wan da ku ew prose erêkirina wê yan berdewambûna vê proseyê têkdana hewldana dewleta nijadperest ji aliyê wan ji ber ku ew Türkiye bi rengê xwe hişmendiya xwe berê bînin ew niha ew prose hîş ku hevkêşiyek yan hevgirtinek navbera hin aliyên bi serva hikûmeta AK Parti ya Erdogan aliyekî bi serva Bexçelî wan bê her wiha hebûna opozisyona CHP ew nakokiyên di navbera wana da wê her û her bi taybetî di çaxên hilbijartinê gurtir dibe ew jî dixwazin bi rengekî ji rengan serkeftinekê bigerin ta ku em bêjin wek mînak AKP biriyan van piştevaniyên xwe li grûpên tundra û li Rojavayê Kurdistanê xwast helwesta xwe di hilbijartinê de xurtir bike dengan qezin bike weke zanî dema li Tirkiyeyê dema ku tu ne necetperest bî ne netewperest bî tu qet nikarî denga wergirî ji ber wê ev hevkêşiya zorenga di navbera aliyên serwer li Tirkiye wê bi rastî gelek rê bêgirtin em bihêvîne ku ew proseya aştiyê berdewam bibe helbet bê garantiya navnetewî çi prose li rojhilata navîn li Tirkiye an deverê din naye pêkan ji ber wê jî
تم جاوه ما ده عالی و خواستن گوهرتنا و نقشه را بگیشتی به ایرو ترکیه نش در وای و گوهرتنه و نه ایرانه به برباجی به که هر دو دولت کلک سوریه و عراق هیو پیدوی آوان به گوهرتنه که ایرو هبونا ملیسن بسر و ایران لعراق بوا دفع لناقشه بگیشتی ایرو خواستنا اسرائیل کو اولهی خواب به همان دمه پارزه او زورنگ دادنا برای اسرائیل و ترکیه جی او جی بخوره گلک ناکیاتینه یا گرینگش بوما کردا کو ام پابند بن به هفگرتنا ما به یکیتیا ما بسر هر چهار پارچه کردستانه پیدوی ما هر و هر استراتژی که نتوی هیا لسر آسته هر چهار پارچه کردستانه و گرینگیه کو ام بیجن تکسکن لسر یک ریزیا مالا کردی در روجاوای کردستانی هفبندیا پارتی کردی آلین انکسی و پیانکی کو هول بدن کو مجارن دنجی چاره سر بکن نه تنی مجار سیاسی هلبت مجار لشکری ام بیجن در باسبونا پیشمگی روش تبلیبونا و دناب حسده تبلیبونا انا کسی دناب ری و بریا خوصر دا اب خالن ومایا دالاقان دی دبی بین چهار سر کرن جیجی اب یکاج ام بهوینه کو اب سال به پیش وقت اب دبی سالی دا پیکواره جبر ویجیجی هبونا ام بیجن چهار سر کرنا وان خالن گریدای تر گرینگه جبو اب هف گرتن بردوام ببه و جبو هم کاربن مرجن خواه بخورتی لسر حکومت شامی ام بیجن سپا بکن به چاره سر کردن وان خالان و هر هلوستی کردی نظم به وکم دبینن یعنی ایرو او برخدانی آدنا برا د شیخ مقصود و اشرفی قومی دبه درس بوما و کرد و کریوبری و پارتی و سرکرده دبه هم وانیان جوان برخودانان ورکدن دوی ام بزانه بن کویرو ناوینا ما کردی به هوا گریدایه ایرو نمانا کردا پارچا کی واته آقاب نمانا ویل سر همی پارچه کردستان دوی ام سر وی راستیه هر تم تکس بکن براستی مجار آخافتن سروان مجاران گلکه ام بهیوینه بداوی کو خواسته کن ما وكا جل وكا ملت وكا روناق بير تيك ورا دي چارچوبيا یک گرتنا مالا کردی و هروها خورد کرنا گاوان جبر کو از زنکی دلگران مجالی دماهن کسایت سیاسی دتنی خواهم بیجن دچن دخوازن به حکومت را بدن یا بسن از وی که بگمان شرمزار دکم هیرو همی کسایت کردی دوی وان سیاست مدائن کردی دوی هیرو نجبو برجواندی خواهی کسایتی تر بگرن دوی بن سهوانا الهبهاتنه تر بگرن نج در بایوی اب یکاشی مخواست بریا افرانه و به که بینم زیبا والله کاکره برکات ما صاب والله یک برسیارم هی ببالای و نخیر جوابم بیتو پیدوای حکومتکی احمد شرع تمنی دریجه بیت لگور وان بن پیکرن کو هاتنا کرن تارو جایرو گر دولت نافخایی بگینا آرمانجه که کو اف حکومت بمینه دمکی دریج نکه هلبت گلک بهانه گلک بلگه هنه بن پیکرن به حکومتی دی هر کس پید زانه گر چاو خواجه بگرن او تشتکی دنه گر امریکا بخوازه بیجه والا اف حکومت برجواندین ما پیکتینه هبونا ما پیکتینه اف تشتکی بلکی دنه لی بگمانیان مدا که اف حکومتا برنگ خوینه ها تمنی خود ریش ناکه و هر بکه و خاله و ناکه حکومتی تا روژه رو دمکیه پیشتی 5 سالا اوی جاره کدن هل بجارتن آن چه ببه یا وی گلک ناکوکی چه ببه یعنی هن آلین وکن بیجن بسرکیشیا مناف اطلاس دخوازه بگمان آلیگرن خوشی هنه دخوازه ببه انترناتیو ایرو هماهنگی برا
او تاكلين دنابراوي ومظلوم عبدي هيا دنابراوي وغزال عن ام بيجن سروري درزيان حكمه الهجري ابدا نستاندن نابرا واندا چه ده اب هماهنگی چه به از باورم جالی که از ارینی دبینم به چه هماهنگی هم بر به حکومت بکرن اب خالق ارینیه اب ده هلاکو فلسطین دم آن بدقناخت نزدیک دم اب حکومتا بيتا دور خستن ليه بالرنج تشتوانيا تركيا جرابه هم با از باورن نبوه حسام بك او حكومات درج سروريا خبرت اب حكومات بالرنج كي سردست زوردار هذا كاكرب از باورم وی زورداریه وی بشرجی وی خواب دعالی که نه بشر نه ممکنه حکومت بشه والله 5 سال مخلص بو از خواب نکی از بچم نه ممکنه و زانم بداوی امریکا اسلامی سیاسی تم بکارتی و کارت کمپی نه ممکنه دولتک وقت سوریا خودی جهه استراتژیک حکومتک نجات پرست اسلامی خواب جهبی بمبوله ما كاتمان نما سپاس بو برس ربر هبون نسرو چاودر لألمانيا سپاس بورم كناو كانت سپاس بوش كبينر مامون